Honorable Member Congress ki MLA CDTI's Lokeshwarna Assembly ki akhoi ki chana pathapta yauba rules ta leijaba secret sitting ama ahumlak 3 times department khudimakta adagi tongan ba question da masi move tawe hariba secret sitting se office khel mayam yaudana adagi leiriba officer sing staff sing assembly staff sing yaudana secret sitting ama akhoi MLA khaktagi oiba opposition ruling se punchal le haraganda Manipur ki hujik loiba naidraba irang se loshana nabagi damakta masigi secret sitting ama phamsi nom khaktang kaithoga haibasi 3 times move tawi as far as I know adi ai adum akhoi myam khanaraga mana adugi pose puthoi adusu reject tawki question am ta pibi rakiti ngasi si akhoi honorable MLA manga sing ngasi assembly da akhoi ai basi am pichali ai ba pichali basi si han ba signatory si Sri Okram Ibobi Singh CLP leader Mathangda Sri K Ranjit Singh honorable MLA deputy CLP leader amadi ai samak K Megachandra amadi for Sri TI's Lokeshwar Singh honorable MLA amadi Sri Surya Kumar Okam honorable MLA Piriba waron si to the honorable speaker nei pathok sarake at the 12th August today 2024 to honorable speaker Manipur Legislative Assembly subject resentment and protest for ignoring our opinions. Sir, we the undersigned members of the Manipur Legislative Assembly would like to formally express our deep resentment and protest regarding the recent proceedings in the House. Despite our repeated requests to have a healthy debate on the endless and perpetual ongoing crisis of the state of Manipur, our thoughts and opinions have been consistently ignored. We believe that open discussion on the matter is crucial and the exclusion of our voices undermines the principles of fair and democratic dialogue. Given the gravity of the situation, it is essential that all perspectives are considered. As a mark of our continued resentment and protest, we regret to inform you that we will not participate in the remaining sitting of the session. Please acknowledge receipt of this letter and consider our stance with the seriousness it deserves. Thank you for attention to this important matter. Hi, Dana. Honorable Speaker, Rakhoi ngasi Assembly houdringai da khoi pisale aduga ningsing bayai akhoi haukiba Friday numita opposition gi MLA manga walkout tawrkhre aduga tawrkhibigi maramdi week amada Friday khudingi private members resolution lei hariba private member resolution si Honorable MLA akhoi mangana private resolution members ki notice se akhoi matam chana assembly gi secretariat akhoi pisali hariba pisali basi akhoi gi si reject tawrkhre aduga haukiba Friday numita business list ta akhoi gi thangat khibase week amada am khatang thokpa akhoi gi private resolution se members singi khudong chabasi masi yauroktabadagi aikoina 0 hour da hogolaga karigidamagta aikoina thangatsekhiba lebaki interest ta khanagadabado happy rakhidabano haibado answer pirakhide aduna maram oirkanda aikoi gi
लेबाक असिगी हौजिक लेरिबा इशू मसी अखोइगी थांगचबा ओपोजिशन थांगचबसी पीबीरक्ते अयाब पीबीरक्ते कैंसल तौरई रिजेक्ट तौरई हाइदना वर्कआउट अखोइ तौरखिबनी अखोइना थांगचखिबा नोटिस तुददी अखोइना थमजबसी प्राइवेट मेंबर्स resolution notice तुददी अखोइना हाइजरिबसी मे की तांग अहुम 2023 दगी थोगलाइबसीदा सरकार की साइड तगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उननब सरकार न मयारक तौखिबा रिजेक्ट तौरखिबा लई अदगी मथक्ता ऑपोजिशन की कांग्रेस की एमएलए मैम सिंगसु अखोई उननब कन्न प्राइम मिनिस्टर दा अखोई चे थाखिबा प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरीट ता थाखिबा प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस दा थाखिबा लई मदुसु यारखिद्रे अदगी अमुक इकुई कुइदना सरकार असिगी लैरिबा अखोई रिप्रेजेंटेटिव थादना प्राइम मिनिस्टर उननबा एमएलए तराकुन चंगजनखिबा अखोई उई खबर दे यावी अदुसु प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर न पिरखिदे अदु मरम मोरकांदा लेबाक सिगी इशू सी लेबाक सिगी रोड मैप से मसी लोइसननबगीदम रोड मैप पुथोक पिरगा मसी लोइसननबा कोर इशू सी खननबा अखोई मतम खरा पिबियु हाइबसी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अखोई फाइनेंस की अखोई बजेट 2024-25 की टेबल तब मतमदा मदुगी बजेट की डिस्कशन दा जनरल डिस्कशन दा अखोई पुनमकना हाई अखोई करीगुंबा सेल्फ लीडर ना अखोई लीडर ना हाइरगा मसी करीगुंबा डिमांड में हमसे मसी निमित निनी हुमनीदा पास तौथोसी लेबाक सिदा क्राइसिस लेबनिना मसी क्राइसिस सी गी ओइबा स्पेशल नोमनिनी संगना मसी खनरगा अतोप डिपार्टमेंट मैम सिंसे अदुम डिबेट तौबा तौदबा अदुम याम फॉर्मली फजना अदुम सरकारना मेजॉरिटी सु लै मसी गिसी अदुम थुना यांगना लोइसलकांदा लैरिबा क्राइसिस सिगी मतंगदा ऑनरेबल मेंबर्स मैम सिंसिगी पार्टिसिपेशन से खुदिमक तौबा याननबा अदगी मेंबर खुदिमकना फोंदोगा मधु तौबा याननबा मतम सि पिबियु हाइदना अखोइना अगुदिगी फाइनेंस की अदुगुंबा बजेट पुथोकपा नुमितुदा डिस्कशन दा अखोइना प्रपोज तौहि अदुसु होय माइ हाइदना अदुम अखोइ नेग्लेक्ट तौबिखरे अखोइ ओपोजिशन की वॉइस तो अनिसुबदा ऑनरेबल मेंबर कांग्रेस की एमएलए श्री टीआईएस लोकेश्वरना असेंबली की अखोइ की चना पथापता यावबा रूल्स ता लेजबा सेक्रेट सिटिंग अमा अहुमलक 3 times डिपार्टमेंट खुदिमकता अदगी तोंगान तोंगान बा क्वेश्चन दा मसी मूव तौए हारिबा सेक्रेट सिटिंग से ऑफिशियल मैम यावदना अदगी लैरिबा ऑफिसर सिंह स्टाफ सिंह असेंबली की स्टाफ सिंह यावदना सेक्रेट सिटिंग अमा अखोई एमएलए खक्तगी ओइबा ऑपोजिशन रूलिंग से पुनसले हारगांदा मणिपुर की हुजिक लोइबा नाइद्रबा इरांग से लोइसननबगीदमक्ता मसीगी सेक्रेट सिटिंग अमा फमसी नोम खक्तंग काइथोगा हाइबसी 3 times मूव तौए एज फार एज आई नो अदई अदुम अखोइ म्याम खनरगा माना अदुगी पोसे पुथोई अदुसु रिजेक्ट तौरकी क्वेश्चन अमता पिबिरखिते ngasi akhona workout tawribasi maram mani sima lere adagi huziki honorable MLA mangana akhoi tongan tongana adi private members resolutions ki notice si tongan tongana manga tongan ba mayam si team di amata oina tarokanda akhoi honorable prime minister si lairiba gravity of the situations of this crisis मसीगी क्राइसिस असीगी मसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मसी फजना नोंबतसु मणिपुर दा लागा हंबिरते अदगी तोंगान तोंगान बा सरकार सिगी टीम मयाम मयाम चलकांदा उननबा तौ होनबसु अयाबा पिबिरखिते अदुना ऑगस्ट हाउस सिगी मेंबर मयाम सिंसे मसी अखोई खनरे हरकांदा वारिबमा हाउस इन लौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट दा यूनियन गवर्नमेंट दा अर्थ तौसी मसीगी लैरिबा हाउजिक जथरीब क्राइसिस सेंटर की अचौबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अचौब रोल लौगुम थोई अदुना मसी अखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट दा अर्थ तौरकांदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अटेंशन तौननबा अखोइ अमुक्तंग उनबगी तंजा सु लौननबा हाइदना अखोइना प्राइवेट रिजोल्यूशन से
thim chap manabada tongan ba honorable members singi tongan ba notice manga pi aduga joint notice sisu adum ekhoi thajali masidi honorable members sing da thaba punna su thaba adagi verbal move tawwa house the chathari ngai da verbal move tawse masi adum ekhoi discussion tawwa ya bai room si karigumba honorable speaker na bias oidraba sarkar asina tasengna issue asi crisis asi ekhoi tare tara thokna khanaba yabagi apamba leirabadi yabi pum thoi haibasi madu khalakanda ekhoi gi notice to straightly decline tawbirakidagi ekhoi Friday sida ekhoi masi walkout ekhoi MLA honorable MLA walkout torokhibani ngasina walkout torokhibadigi maramdo in return toina ekhoi honorable speaker da pichanjabani masi puna maksigi loisalakpada ekhoi demand tawjarisi home da su amu ekhoi demand tawi honorable members singna maramdi sarkar sigi core issues sarkar na pami ba core issue di hai sarkar sigi core issue du table da thamme harakanda madu khanana ba ekhoi kano oina house de sida thambiraga khanasi haibani adusu core issue du su adum chinda da haiba tawna tawi haibasi ekhona home gi police ki khanaba numita su haijakhre adagi ani subada concrete oiba road map ama PBU sarkar sina mayam prajada honorable MLA da August House da concrete road map se piraganda masi karmaina loisingedagi haibasi center government amsung state government ga tana biraga road map ama PBU haibasu adum hanagi megi tang ahum dagi chatharakpadawna adum nomu gi matam kharagi management adumaina policy oina adum lei aduna hek sarkar sina statement thokpa nungalag hekta kamna ba hoba asungbu wafam si ekhoina ui aduga loinana honorable ministers PWD works na ngasi 0 award da sarkar sina phajana plan tawrakan da 0 award du statement oina ontho halaga honorable speaker na ayaba PB khiba statement oina 0 award da ontho statement oina on khiba wafam da aina haijaning budi aikoina thamjaba wafam issue leibak sigi damaktani congress ki oiba policy aman nate BJP oigadaba oiroidaba policy aman nate leibak sigi oina sitting chathari ngai sida session si chathari ngai da hana megi tang ahum 2023 dagi chatharakpa matamda fajana ikoi leiriba crisis sigi matangda fajana agenda ama oina thamakanda masi khana neinabdi yaudri question and answer khara leibidudi some minute khara adagi question dugi to the point natrabadi ekoi wangang bu suyade hekta akoi udum ubiram buduni observation me am tawbiribuduni ekoina kitang point du ngangjari du point da adu sangmali tenmali haiduna leinabani na freely ekoi ngangbang ukidaba mayam ubiribuduni adu honorable minister works na thambiribududi haibikhibaduda inquiry committee gi matang thamme yes madu ekoi lebaki phagadabani hairabadi inquiry committee tawbaduda opposition du support tawjare haiduna adum haigiyeba but rule ki matungina madugi inquiry committee duda ekoi gi house tagi madu member kudingmaki ayaba lawraga thamgadabani haiba rules ta sudum leyeba ada house ta laktaba misu house inquiry committee du hapsan khibaduna madugi inquiry committee du valid oigadra oiroidra haibadusu adum questionable oyeba yes adusu but issue du ekoi phajabadudi ekoi sudum support tawjai haija khibadune ba ekoi support tawjaki isa makphok member oi yauri but house da leitaba member ama hapa yade haibasimadi honorable speaker na amadi sarkar asina khangbigidabane ba house da adugi ekoina objection sunate adagi madu ekoi madugi thijanji haibadumadi ekoi adum yai but rules ta leitabadudi house ta present oidabasi kramaina member oigidagi haibadudi numitu da so koi honorable hanagi former speaker Lokesh Horna sum thamjabani ekoi objection din nati asungba wafam du ngasi committee CMA na haina works minister na haibidi tu su wafam amani adu
मदुगिदु आइदि मदु रिलेट मरी लेनबरा लेनदबरा हाइबदुदि अदु मियामने खंबिगनि लोइनना हाउस न लोइना खनै हाइरिबसे ngasi zero award da honorable minister works na house na loina khanai hairib se aikoi na secret session secret sitting am tawji haiji khanabi gi bro ngasi honorable minister na hairi du chumbi bro secret session it's our right yes it is as per rule of the khoi gi conduct adugi matungi na aikoi na secret sitting tawji haibu house na khanabi gi bro speaker na ya bibi gi bro government na ya bibi gi bro ngasi honorable minister na haibidi du adum angtang nei nabi yo ba mamang dai khoi ngasi friday da pukhachabu adugi ju ya kedre secret sitting am tawje su ya kedre ado house na loina khanagi hairi ji question and answer khara dura adudi adum khanai chumme khoi su dum participate phasana tawe sang na tawe tang 38 dagi hawdu tang 8 bak ai khoi present tawjeri ni aduga marakta phasana india government ga masi akhoi khana nainana ba tawji haiba singdo amta ayaba bibi friday gi pikidre secret sitting gi pikidre akhoi opposition na haibi ki baji hai ki ba singdu bibi ki na honorable minister na hairi budu ngasi zero award hairi du chumbi bra haibu munna khandabiyo madu chumdi adagi prime minister unabagi matang da akhoi na private resolution थांगलिबसी नोटिस पीरिबसी इंडियन गवर्नमेंट द अर्ज तौसी ऑगस्ट हाउसिंग की मेंबर सिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गा उनबगी तंजा अमख फंगननब अखोय अर्ज तौसी हाइबसी अखोय हाउस द करी काइबले इशू सिंदनी आदगी लेइबा लेंगाक सिगी मसिगी कंट्रोल तौब ngамदबा आदगी प्रजा सिंग अवाबा आईडीपी सिंगी अवाबा प्रजा सिंगी अवाबा ngasi प्रजा सिंग से खमथिंग वारे हाइबसी सरकार जिना हौजिक फ खंगद्रिबा दं तौई honorable leader of the house na haibi khibadu tabi haudrabra khangdre honorable leader na house ki honorable chief minister na hai khibadu di akhoi house da leijai adudi congress ki mla sing chalaga dum unaru chokana na thingi hai khibni record ta jum changa yengbiu aduna akhoi na haijabadi government sina masi pairi bani na double angel government oi bani na honorable chief minister na luching biraga manipur gi issue se khana na ba opposition ki mi ama khakta present tawor su ani da tawor su adagi ruling ki khara tawr kanda madu 2020 may gi 2023 gi may gi tang ahum dagi tholok pasida issue ji ki matang da prime minister gam ta unagidrina laingak sina opposition su unade unabagi pide लेंगाक सु उनता उनद्रीना मतमदु दा आइना रिपीट तौजरबदा हाउस दा हाइबी खिबदुदी पार्टी कांग्रेस पार्टी चला उनरुबदा थिंग लेते हाइखिबनी अदुदी आइखोइना हाइरिबदु लेबाक सिगी मयाम पुन्ना आइखोइ उननबै हाइजिखिबनी अदुना जीरो अवार्ड दा ऑनरेबल मिनिस्टर ना जीरो अवार्ड दा थंबिखिबदुदी मदु ओना तैनब्रा हाइना खली मुन्ना ममांगी रिकॉर्डिंग सिंग दो नैनबियु हाइदुना थमजनिंगी आइना लोइसनजरकपदा ngasi आइखोइना ngasi gi sitting su yaudre ngan ira friday gi adugi adusu some akoigi procedure akoigi proceeding khara work out tawjar khiba dugi maram madugi honorable speaker da ai boi nai khoina akoigi nungai ta ba akoigi voice ignore tawbiba adagi lebak sigi issue khana je yade haiba akoina thangat chaba point ahum mari khana je yade haiba dugi damakta ngasi gi sitting su yaudabani haidana honorable speaker da aikoina ngasi ai basi oina pisinjabani madugi thamakta akhoi press and media gi amasung manipur gi leibak parja myam da ngasi congress na kari gi thamakta sitting si yaudribno session si loibok yaudribno haibadudi adugi matang da hanga abadi haidana aikoina congress party na madugi wafam si myam da thamjabani thakatsani